لتواهی جهانی هنگو هرین چه ببنجی کردستانی دفج چند و کفنشوپین خبر نادن. به تایبەتی جی دروژن گرینگ آنجی د ججنان ده به کلجانه که دست به نشاندان کفنشوپین خوا دکن. چیکرنا کولیچهان جی یک جوان کفنشوپیانه کو کردستانی ده هر روژین خواهین تایبەت ده و کفنشوپی به بیره ولاتیان دخن. رنگین ولات و جاری بر خود ده چیکرنا کولیچهان و گرینگی وان آد چاندا کردان ده. لتواهی کردستانی کولیچه دین چیکرن. لی هری زده لحریم نسیبین، مردین، جزیر، ایله و شرناغه ده تنوران ده کولیچه دین چیکرن. ده سردمین بری ده وکی هر ولاتکی کردستان جد ده تنبونه که دویه. جبرویه که کولیچه این شیرین بپرانی وکی شیرانیه که ججنان دهاته چیکرن. هرچی قصد روژا مده روش گوهری بجی و جورین شیرانیان زیده بوبنجی ولاتی کفنشوپیا خواه جبیر ناکن و دفج چیکرنا کولیچه این ده تنوران ده برنادن. یه زمانی بری وقتی گومه چیت کرن تنوری چیت کرن ام دیسال تنوری بردوام تکن نهال فرنی چیت کن ام نه دیسال تنوری بردوام تکن ام تنوری چیت کن وقتی عیدا گو چیت کرن کولیچه چیت کرن گو صبحی سوکن روزا سوکا کولیچه چیت کرن او سوک بون سوکی عیدی بون تشتکی دی نبو پاستا نبون کک نبون تشیرانیا دی نبو بقلوا نبو هنگی زمانی سوک هبون گو روزا سوکا سوک اف سوکن ام و سوکا دیسا بردوام تکن امی دیسا وا سوکی خو چیکن و امی بلاکن امی دنزاروکا وجبوي عيدي فقيري بو شكر نبون هيك تكلاندن هيك دانا زاروكا هيك رنجي واتشيت كرن صورت كرن زرت كرن شيت كرن بوياغ ودانا زاروكا اما انها يعني انها زحفيه دي سمي سوكي خوتشيكن سوكي ما برينا مي سوكي خوتشيكن طنوري خوشترا بهنا يقرت كفيه طعما طنوري كفيه طعماوي فرشكي طنوري كفيه ده قالك خوشه ولاتی ساعت نیوروکی ده دست به آمده کرنا تشتین که دکهون ناو هویری کولیچهان دکن. جنین کتکار تشتا خوداتین سرجلکه که او هیدی دست به بیجنگا آروان خود دکن. آروان او تشتین که دکهون ناو هویر لگور تنوره که تین آمده کرن. جبر ویه که هر کس دکاره لگور مزناهیت تنورا خواه هویری خواه زیده آنجی گیم چه بکه. لدوی دری خورودنین و تشت هاویر داتینن برخواه.
وایە کولیچەین مە بیژیان ئێدی دەمە دەرخستنا ji tenûriyê کولیچەین ku سۆر bûne yek bi yek ji tenûrê tên derxistin û li ser sifreyekê rêz dibin. Dema destên ketkar û tenûrên welat wê êdî di malên hemû cîranan belav bibin. Jinên ku di peykevne şopiya pêşiyên xwe de ne, bi dilxweşiyekê kulîçeyên xwe li zarokan û li malan belav dikin. Çêkirina kulîçeyan rojên taybet ên Kurdistanê wateyeke din li xwe bar dikin û dibin wekî şahiyeke kevneşopiyekê. Kurdistanî hem bi tamekê newazezgê xwe têr dikin, hem jî xêreke wan digîje derdorê. Kulîçeyên temxweş bi vî awayî dibin xaleke giring a civakbûnê û dibin rengekî welat ê ku hemû derdoran dikîne.